Sikhathele ukuchonyelwa abantu abafike ngoshuni wabantu. Umuntu athi uyajiya ushaya ikhona lakho ubone ukuthi selilibi-ke manje leli kunaleli ayelenza ekuqaleni. Lalimnandi leli esalungisela usibanibani. Kuba wabamba lapho number 1. Ngithi badakelwa kushunwa kumalebo ngabafika awunabaculayo nabasafisa ucula badakelwa kuloshuna ngazi kwenziwa yini. Abantu once wahamba nabo esitudio babona isitudio bavele bebona ukuthi sebezokwazi ukuyenza into obana kuhamba nabo. Kanti bona inhloso yami iyi-one ukuthi angisuke ngiyithathela abantu ngenxa yokuthi ngifuna ukuthi mangabe ngibhizi mina ngicula ngale bona babe bebhizi bangithengela ukudla abo bephithize benze ezinye izinto bekushaya bekuvaleke nalokho ukudla-ke akunankinga kodwa nalokho kakhulu kodwa ngoba ukuthi nje uyabona ngisesitudio ngikwazi ukulekeleleka yabo. Abantu bangilekelele lapha nalapha kodwa manje uma ukuthi wena ubona ukuthi i-mic ungakwazi ukwenza noma yini ayikho inkinga lapho kushona emayikhini ungalokhu utshela abantu uzanani uzokwenzani engazi ukuthi yimi engamfikisa emculweni kanti yena wabona mina ngicula ufuna ukusikema nami bese gcina ungakhona bese ufuna ukuba ngaphe kwami. Ayihambi kanjalo, ngeke ihambe kanjalo. Ngeke le ngoma le ngizwe bengisesitudio kuliviki liphelile ngiyoqedela umsebenzi wami. Mangifika amavukane aseqalile kuyaphithiza ha hayi ngeke India ngizorecord estudio sami ngizoqala ukurecorda ngoDisemba ngicule ngiliqede sengikhathele ukubangisana namavukane ngeke hey ngiyazi lento azazavelela ingane yaKaNdlovu lapha estudio bayithi omunye ufika manje omunye ufika late kuthiwa wena sithe ufika isikhathi esisukuthi omunye ukhala ngokuthi abantu abayigcine ikhathi umuntu angazi usuke esenzani ngoba usuke ebhukhile estudio mina nje hey yazi hayi kodwa abafowethu ngeke hayi kunzima ufuna ukucula uyamuza umuntu ongale endlini ukuthi akabhimbi uyoqeda nini-ke lapho asaphinda umuntu wakhona lokho ephila into eyodwa kuthiwa mana hlehlisa buyele emuva phinda umuntu wakhona ashaya intebhe hayi bafowethu ngeke asingajahelini uthando lwestudio bafowethu singabantu asingabini nothando olubhedayo umuntu angayithola i-rehearsal ngendlela eyanele. Uma ngabe ungumculi thola i-rehearsal hlala ureheze akekho umuntu okujahile ubhuke ngala kwenyanga ureheze estudio akusindawo yocoma indawo hamba uyibuka ufuna ukuthi omunye umuntu akuzwe kanjani thina sifuna ukuzorecorda kuphela shaya ingoma siphume sivayo. So manje uma sesifika estudio sesifike sihlala manje kuthiwa kusaqedela usibanibani uthi umlalela kabhimba umuntu wakhona akhala uthuthana lapha athi angeke ndoda aqala phansi usecasikile umuntu usephuma usecasini engazi ukuthi manje uyazona mina